Dobar dan. Ovako, jedan pretplatnik našeg, odnosno moga kanala me pitao na Facebooku kako može skratiti pjesmu, s kojim programom. Rekao mi je jel mogu napraviti video o tome, ja sam rekao da hoću. I evo ga, došao je red na taj video. Ovako u deskripciji će vam biti link ovog programa. Program se zove Audacity, program je prejednostavan. Znači morate stisnuti na link, odmah će vam početi downloada se. Kada se skine, otvorite ga. Ok, next, yes, next. Pričekate da se instalira. Next, launch. Evo ga, ovo je ikonica nekakve slušalice i između njih vatra. Otvorite program, znači imamo program, još nam treba pjesma. Što je ovo? Aha. Music. Koju ćemo pjesmu ubacit? Čekaj. Evo ova pjesma, gdje je? Stereo Hearts, baš dobra pjesma. I evo sad imamo pjesmu učitanu. 3,5 minute. I mi ćemo je skratiti na 2 minute. Stisnete ovaj ovdje nekakva, kako bi to objasnio. Ne znam. Ono zove se alat Time Shift Tool. Stisnete na njega. Ja ću skratiti početak. Ne. Od tu ćemo početi. Evo. Na 2 minute. Malo ću smanjiti. Old school 50-pound boombox. Would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn... Skraćeno je. I to je bilo to. Pođete u file. Import. Ops. Morate zaustaviti video. Stopat ga. Pođete ne import, slušaj mene. Save project. To će vam spremiti u AUP failu. To je Audacity project file. Ako želite... Evo ga, save. Ako želite da spremite u MP3 ili nekom drugom formatu, stisnete File, Export. Znači stisnete File, Export, MP3, neko ime, stereo, Save. Ok. Evo ga, sprema se. Sad će to završiti na desktopu. Evo kada poslušamo. Old school 50-pound boombox. Evo, sve u redu. To je bilo to. Ovako moram još nešto napomenuti. Svak pitanja koje imate možete mi postaviti ili u komentare ili na moj Facebook, link vam je u deskripciji. Lajkajte, subscribeajte, šerajte i to je bilo to. Komentirajte. Vidimo se.